بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على نبي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اقتفى. رب يسر ولا تعسر، رب تمم بالخير، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Урматтуу жамаат, бүгүнкү жума хутбасы жалпы мусулман коомчулугун, муъминдер журтун тынч жашап келе жаткан үй бүлөнү жана үйдү түйшүккө салган талак маселеси. Талак эчендеген аялдарды жесир арсар жолго, эчендеген уул кыз перзенттерди тирүү жетим кылды. Айдай жашоо турмушу кыктай көрүнүшкө айланды. Үйлөр бузулду. Үй ичин желе басты. Ата менен эне бири-бири менен араздашып, ажырашканын айынан эр жетилген уул эркектей болуп таалим тарбия ала албай, ар кимге урунду болуп, келечекте мен да үйлөнсөм куд ишинтип үй бүлөм бузула турбайбы деген коркунуч анын жүрөгүн биротоло уруп алды. Кыздар турмушка чыккандан коркту. Атаң, энең деп сурай турган болсо, жүзүн төмөн кылып көзүнөн жаш тамчылай турган абалга жетти. Мына талактын кесепети. Ошол себептен динибиз ислам дин бизге мыкты жол, мыкты эреже көрсөттү. Эркек, жигит 4 нерсеси дал келген учурда үйлөнүүсү фарз болуп эсептелет. Фарз. Биринчиси имани жактан даяр болсо. Экинчиси материалдык жактан өз жубайын камсыздап кете турган деңгээлде. Үчүнчүсү физикалык жактан жетиштүү болсо. Төртүнчүсү аялын колдоп кете турган моральдык жактан даяр болсо. Ушул 4 баскыч бир эркекте, бир жигитте болсо, демек анын үйлөнүүсү фарз болот. Эркек адамга ушул 4 нерсе жетишсе, анда анын үйлөнүүсү фарз болот. 4 нерсенин бирөөсү эле кемип кала турган болсо, имани жетишкендиктен башкасы моралдык жактан жетишпей кала турган болсо, анын үйлөнүүсү важип болот. Фарздан кийинки баскыч. Үйлөнсө болот деген түшүнүк. 4 нерсенин экөө жок болуп кала турган болсо, үйлөнүүсү соннат болот. Сонна. Үйлөнүш керек. 4 нерсенин үчөөсү жок болсо, үйлөнүүсү мустахаб болот. Үйлөнсө болот, үйлөнбөй койсо да болот. 3 нерсени өзүнө алганга чейин. Эркекте 4 тең жок экен. Имани даяр эмес экен, намаз окубайт, орозо тутпайт, динди түшүнбөйт. Материалдык жактан жок, бирөөгө карыз. Физикалык жактан ал тамеки тартып, арак ичип жүрүп өлгөн. Күч кубаты жок. Моральдык жактан ал өзүнүн жубайын эмес болочоктогу, өзүнө дагы дем бере албайт. Анын үйлөнүүсү ушул 4 шарт болбогон жигиттин, эркектин үйлөнүүсү күнөө болот. Ушул 4 жок болсо, 4 нерсеси күнөө болот тескерисинче. Бизде эмнеге араздашуулар пайда болуп, анан талакка чейин жетип атат? 4 нерсенин
негизги нерсеси жок болгондугу үчүн талак деген сөз чыгып атат осудан. Ал негизги нерсе кайсы? Имани жетишкен эмес, имани таалим тарбия алган эмес, же жигит же кыз. Сураты болушу мүмкүн. Намаз окуган, жоолук салынган, анан ушулар да ажырашып атат деп. Намаз окуган менен жоолук салынгандан кийин деле ыйман анын жүрөгүнүн түпкүрүнөн алы үрөнүн чачып орун алмайынча бул көрүнүш кайра кайталанып жүзөгө аша берет, Кудай сактасын. Сөз намаз окуу менен жоолук салуунда эмес. Сөз ыйманды жүрөктүн түпкүрүнө орнотуп, бекем эгип, ошол жерден көктөтүп, бүрдөтүп, гүлдөтүп, мөмөлөтүп жашаганда анан талак деген сөз оозго алынбай калат. Ар бир ата-эне өзүнүн уулуна, ар бир ата-эне өзүнүн кызына жаштайынан талактын кесепетин, анын зыянын жеткирип тарбиялаш керек сөзсүз түрдө. Андыктан Абу Хурайра пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдан риваят кылат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам тункахул мар'ату ли арба. Аял, кыз бала 4 нерсеси эсепке алынып туруп, анан никеленип турмушка чыгат. Лималиха, биринчиси кыздын байлыгы эсепке алынат. Кыз байбы, ортобу, кедейби. Анткени ал турмушка чыкканда кээде өзүн камсыздап, кээде өзүнүн жолдошу болгон күйөөсүн дагы камсыздап кете турган деңгээлде болуш керек. Анын айлык маянасы болуш керек. Бир отола келлен күйөөсүнө жүк болуп артылып калбагыдай. Экинчиси, ли хасабиха, үйлөнө турган жигиттер кызыңардын тегине карагыла, хасабы. Кыз бала өзүнүн теги менен bağlanıp turup anan turmuşka çıgat. Teksiz jaydan üylönüp alıp, bolaçoktoğu gelecekteki baldarınar, teksiz jerdin baldarınan dep sövmeye gezelip kalbasın. Teksiz degende kanday? Nokotek baldardın, nokotek üybülödün, törölgöndördün, nikesiz törölgöndördün, üybülösünün үйлөнүп алсаң, сенин дагы мыкты таза уругуңду алар бузуп турат. Үчүнчүсү, ли жамалиха, сулуусун тандап үйлөн. Сен үйлөнгөндөн кийин дагы бир сулууну ээрчип кетип калбагыдай болот. Шашпастан келбетине, сулуулугуна, мүнөзүнө карап туруп үйлөн. Төртүнчүсү, ли диниха, динине кара, эң негизгиси. Дин тутумуна кара, анын ыймандуулугуна кара. Фазхар Bidati din teribet yedak. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem golun toprakka malınıp kedey jakır bolup kalsan dağı din jatına karap üylönever. İmanduluğuna karap, ahlakına karap üylönever. Din tutumu sen üçün baylığı, tegi, jana sululuğu bolup bere alat degen. Din tutumun gözgö basıp üylön degen. Süyüktü bir tuğan ajırашуунун kesepeti dinden түшүнбөгөндүгүнөн болуп атат. Анда сөз башынан болсун. Аллах Таала өз аятында соңду билlah: "Ва мин аятихи ан халаqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilayha wa ja'ala baynakum mawaddatan wa rahma. Inna fi zalika laayatin liqaumin yetefekkerun." Sadaqallahul azim. Allah öz ayatında alarga bayır alışыңар üçün silerdin ököңөрдүн ортоңорго mawadda süyü menen rahma merimdүүлүктү salıp koydu. Bayır alıp jaşaşыңар üçün uşunun özü Allah Taala'nın silerge berip atkan belgilerinden emespi dep atat. Jubayың ököңдүн ортоңорго algaç Allah Taala süyü berdi. Ököң biri-birine de jakşı görüştüңөр. Andan keyin süyü menen jaşap жүрүp, ortada perzent boldu. Perzent bolgondan keyin ar bir ata enenin süyüsü özünün jarık dünyaga alıp kelgen ımırkay naristesine ötöt.
Ата enenин мурдагы бири-бирин сүйүшүп жүргөн сүйүүсү перзентине өткөндөн кийин аларга Аллах Таала сүйүүдөн да катуураак, жогорураак, бекемирээк, ишеничтүүрөөк рахма, бири-бирине болгон аял сезим, мээримин берет. Сүйүү түгөнүп калбайт. Мээрим сүйүүдөн да жогору турат. Инна фи залика лааятин лиқауmin yetefekkerun. Ушунун өзү акылга алчап ой жүгүрткөндөр үчүн чоң сабак, чоң белги эмеспи дейт Аллах өз аятында. Мына канчабыз уул кыздуу неберелибиз. Жаштар үйлөнүп атат. Үйлөнгөндөрү алдылары уулдуу кыздуу болушту. Кыздар турмушка чыгып атат. Чыккандары уулдуу кыздуу болду. Мага жакында намаздан чыгып көчөгө чыксам, бирөө ыйлап келди. Аялыма 3 талак айтып алдым деп. Дагы бирөө келди. Мен жөн аялыма 3 талак айтып койдум. Бул сөз эркектер арасында да бар. Аялдар арасында өзүнчө уудуу сөз бар. Аялдар ушунчалык чекке жетти. Сен мага талагымды бербесең, анда мен өзүм талак бере алам деген аңсуу аялдар чыкты. Сен мага талак бере албасаң, анда мен өзүм талак кылып чыгып кете алам деген чыкты. Сен мага талак бербесең, анда мен сени паландай бустандай кылам деп күйөөсүн коркутканга чейин барды. Бул кайсы тектүү үй бүлөнүн кызы. Күйөөсүн өзүн талак кылганга мажбурлап атат. Кана сендеги баягы аял сезим, кана сендеги баягы сүйөм деген ортодогу жылууну менен. Allah Teala öz ayetinde estağfirullah. Ya eyyühellezine amenu qu anfusakum ve ahlikum nara ve quduhan nas vel hijara aleyha malaikatun ghiladun şidad la ya'sun Allah ma emarahum ve yef'alun ma yu'marun. Sadakallahul azim. Ey imandılar, en algaç özüңөрдü, jubayыңды, uul kız, perzent, nebere çevereңди, otunu, kömürü adamdardın denesi menen, anan taştar menen kızıtılıp dayar bolup atkan tozoktan saktap kal деп атат Allah. Aleyha, bul tozokta malaiketun ghiladun şidad, öte oroy, katal, mamile jasagan perişteler ökül kılıp jönötülüp koyulgan tozokka. La ya'sun Allah ma emarahum, Allah'tın buyurganını alar, kımınday da tekeberdi kılıp moyunsunmay koyalışpaydı. Alar sözsüz türde Allah'ın aytkanın iki kılbay atkarışadı. Ve yef'alûne mâ yu'marûn, buyurulganın atkaruda alar söz türde yüzege aşırışadı. Erten uşul ayalına talak berip arazasıp ajırashkandan kiyinki perzentinden tarbiyası tayqı bolup anın ayınan sen dağı, jubayың dağı, uul kızın perzentin dağı Allah eskertip jatkan kömürü adamların denesi menen kızıtıla turgan dozokka sen talak sebepli düşüp kalba деп атат Allah Taala. Bizde kızık bir söz var elimizde. Al jönde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mınday dedi. İza khataba ileykum men tardawna dinahu ve khuluquh fezawwijuhu illa tef'alu tekun fitnetun fil ard ve fesadun arid. O sadaka Rasulullah. Eğer de silerden kızыңардын kolun dini jana münözü mıktı bolgon үй бүлөдөн silerden kızыңардын kolun sorap juuçu bolup kelse fezawwijuhu eç nersesine karabay turup makul bolup kızыңарды turmuşka bergile. Anın baylığına karabagıla. Bizde juuçu bolup kelgendin juuçu bolup kelgen taraptın birinci sürüştürüp turgany kanday жашоодо жашайт экен деген сураты болот. Бардарбы? Тойду кандай өткөрөбүз? Кайсы ресторанда? Менден 400 адам барат, тигиден 400-800 адам. Тигилер көтөрө албай калат окшойт. Кой. Кызым барган жериңде колуңду муздак суга малып кыйналасың. Илгерки апаларыбыз, чоңоне тайнелерибиз колун эмес тулку боюн муздак суга салып анан сен жарык дүнүйгө келип атпайсыңбы? Өлүп калган жок алар. Sen жарык дүнүйгө келдиң, алар муздак суга салып отуруп.
Azır bardar жердin jigiti gelip namaz okuy elek bolup kızıngardın kolun surasa, janыңardağı koşunаңар же туганыңар namaz okuyayt eken da, bardar bolgonu menen namaz kanга bere ber dese, эми намазды окуп кетет да. Акырын окуп кетет намазды. Үйрөнүп алат намаз деген оңой. Дешет, бай жерге кызын бериш үчүн намаз окуган, адеп акылагы мыкты жердин үй бүлөсү келип кызыңардын колун сураса, намаз окуйт экен, жакшы жер экен, берип коёйлу. Үй бүлөдө мыкты болот. Араздашуу, тополоң деген болбойт десе, колунда жок турбайбы. А бай бейнамаз келген жигитти намаз окуп кетет да. Эми намаз окуп кетет да деген сыяктуу. Неге сен намазханды, эми колуна буйурса байлык түшүп калат да деп неге ушуну айта албадың? Намаз окуп кетет да дегендей кылып сен колуна Кудай буйурса байлыкты берет иншалла. Байлык бул Аллах Тааланын сүйгөнүнө да сүйбөгөнүнө да бере турган нерсе болот деп неге бере албай атасың кызыңды? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям ла яфрак, ай ла юбгид مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. صدق رسول الله. Mümin erkek, mümin ayal, musulman erkek, musulman ayalın jaktırbagan bir münözün betine tutup durup arazlaşıp talak verip jiberbesin. Sabır kılsın. Sabır kılsın biraz. Anın jaktırbayatkan münözünden giyin Allah Taala jagımdуу münöz berip koyat. Anı görgende arazı bolup jaşay beret. Болгон esen sabırdı bolup jaşat atат Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Sen jubayыңдан jaktırbagan münözünde ele, sende dagı bir münöz var. Anı ayalın jaktırбаса деле, balları üçün, kızları üçün uşular kesin kalbasın dep, keyde al taң atkıça, жазданған жаздығын көз жашы менен нымдап, сабыр кылып жашап келе жатпайбы? Кой, уулу менен кызымдын алдында ушул мен пир туткан, мен кыбыла туткан күйөөмдү, эримди, перзенттеримдин атасын, шагын сындырып төмөн кылып койбойм деп. Сенин жубайың. Senin ayağına kılgan katal münözün, atandın apana kılgan katal münözünün sağa kalıp kalgan muras belek ekenini unutma. Süyüktü apalar, eceler, karındaşlar jana kızlar. Kүйөөңөргө kılıp atkan, Kudayga jakpagan, şariatga dal gelbegen jaman gayaşam münözüңөр, silerden apaňardın ataňarga kılgan gayaşam münözünün silerge kalıp kalgan tirүү muras belek ekenini unutpagıla. Allah öz ayatında Estağfirullah. وَاللَّاتِ تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا. صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ. Ajraşudan korkup, үй бүлөнүн buzulup ketişinden korkup atsaňar ayalaňar menen. Anda fa'iduhunna, ayalaňardın kabagı açılıp, jaşnakay bolup turgan учурда sen de jakşı söz menen janına oturup fa'iduhunna uga turgan ukuluktu jakşı şirin nasat ayt. Wahjuruhunna fil madaji. Eger de senin nasatyňdy ukpay koysa, fahjuruhunna fil madaji. Anda töşөгün bölüp koy, sen başka bölmöde jat, al başka bir bölmöde jatsın. Erdin tabiği jiti kanday ekendigin al bilsin, düşünsün. Senin janında jatkanda al kuwattуу ayal ele, senden alыстагандан keyin alsız ayal eken al düşünsün. 3 gün bölüp koy, 72 saat anın janına barbay koy. Bирок 4-cü günü çakırbasa da gelip jatı var. 3 günden aşık janına gelbey koyba. 3 gün, toluq 3 gün janına jatpay koy. Mınanday bolat. 3 gün. Emnege dese anda ayaldın özünün tabiatında 3 günden aşık erkeksiz yaşay albayt degen düşünük. Vadribuhunna. Kiçine tarbiyaga çakırıp, kulağından çoyup, esine gel.
Murdunan sömöğün menen türtüp, urmuş bolup koy. Ur dese kavurgaсын sındıra koybo. Murdun jalpaytıp gözün kögörtüp apasını eşikti süzdüm dedirtpe barıp. Fa in ata'nakum, egerde senin uşul kılganların aytkan asatından baş iyse, fele tebu alayhinne sebile, dağı başka jol izdep anın kemçilligini taap ajırashkanга özüň eşik açpa. Boldu büttü sana baş iydi. Al esine geldi. Büttü. Ekinci sana mınday kılgın görsetpedi. Kaytalay turgan bolsa dağı uşulарды kaytalaysın. İnnallaha kana aliyyen kebira. Albatta Allah ulu jana kadir barıktı. Jogorу. Allah görüp turat. Allah'tın buyurgan ayatı menen jaşay turgan bolsaң, anda üy bölöңdө eç kaçan çatak çıkpaydı. Emi talak. Talak degen bul emne? Talak degen bul agıtуу, çeçip jiberүү, boşotуу degen. Nikah degen al bayloo, biriktiriүү, jakındatуу, өлкөнү koşуу degen түшүнүк. Nikah degenden nun tamgasынан nafaka, kaf tamgasынан nafaka degen azır okat tamagaş erkekler. Kaf tamgasынан kiswa, kiyim geçe jana alaçık, batir, üy. Alif tamgasından ulfa, erkek men ayalın ortasındagı жылуу мамиле сүйүү. Акыркы ha tamgasынан halal. Senin ayalına bire turgan tamak aşın, satıp bergen kiyiming, ortodogı жылуу мамилең nike kıyılgandan giyin gana adal bolot degen түшүнүк. Ушул adal жашооңду talak degen söz menen aram kılıp alasың. Aram kılıp alasың, agıttың. Özüңdün karamagыңдагы, özüңdün mençigиңдеги ayaldı boşattың, boldu, al senin mülkünden çıkıp ketdi. 3 talak deydi. Hazreti Ömer ibn Hattab radıyallahu anh'ın doğrunda bir kişi ayalına 100 talak verdi. 100 talak verdi. Hazreti Ömer'e geldi. Ey amir al-müminin, ey müminlerin amiri, men ayalıma 100 talak verdim. Kança düştü şonda dedi. Hazreti Ömer karap durup, ayeva açılı tiktep, 3 talak düştü. Biroq 97'si menen sen Kudaydı mıskıldagansın dep atadi. 97'si menen sen Allah Taala'nı mıskıldagansın. Ankene Allah Kur'an'da 3 talaka çeyin ruhsat bergen. Sen açıkça aytıp 97'si menen mıskıldagansın. Ey kagılayın erkekler, talak aytuunun jolu var. Sunni talak var. Talak bergenin en mıskıldagası var. Al kanday dese, takır gelişe albay kalsaňa, Kur'an hadis ıkmalарды жасап oturup dagы aldıga jaşap ketkenge mümkünçülük bolbodu. Ayalыңардын негизи тайкып mümkün emes. Sen anlayınan el karagan yüzüň jer karap baratка turgan bolsa, anda al taza uçurunda, hayız körböy turgan uçurunda anı menen jınыстык katnaşka barbay turup bir degen talakты aytıp ele boşotup jiber. Talak ayt dese, hiç kaçan Allah Kur'an'da, Peygamber hadiste ayt degende de bulçitip 3 talak ayt degen emes hiç kaçan. Hiç kaçan aytkan emes antı. Bir talak verip getiribir. Eger de oylanıp, alda oylanıp kayra jaşay turgan bolsoňor, anda jaraşıp jaşagaňyňarda dagı oňoýrak bir talak. Bul sunni talak. İslam jaktırgan talak oşul. İslam jaktırbagan talak var, bid'i talak. Al kanday? Uruşup ketkeniňerden keyin meyle ayalıňar taza, ayızda emes. Bir jınыстыk katnaşka barıp alıp anan keyin talak bereyin deseňer, anda jetken akmaksıňar. Ankene al hayız görüp bütkenden keyin maska açık turat. Al spermany kabul alıp ala turgan bolsa, anda al dagı sen taştagan uruktu 9 ay boyunda kötörüp al turmuşka çıga alбай dagы kıynalat. Talak berүүnүn özüň jolu var. Ha degendele 3 talaktı, 4 talaktı, 100 talaktı, 1000 talaktı aytkan, nakta anko alsız erkek. Buna hoşallık şurada, Emgenin ikinci beti var. Altında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, eyyüme imra'atin se'alet zevceha talaka fi gayri ma ba's fe haramun aleyha raihatul cennet. Sadaka Resulullah. Peygamber aytdı. Qaysi bir ayal sebepsiz, şariat koygan sebepten tışkargı sebep menen küyösünden talak sorap, menin talagımды ber, men talagımды ber dep ayal küyösünden talak sorap kurup ala turgan bolsa, Allah Taala oşol ayalga
beyişke kirmek dursun, beyiştin jıtında aram kılat dedi. Kızın adı tabiye ağla. Baybiçeňerdiň ayta turgan sözü var. Gele ber kızım. İçime batmagan sırtıma bata belem buna. Üýdüň burçuna batasın. Ölüm göreýin dep koýat. Sen özüňdiň koýnundagy jatkan güýöňdü ataň menen apaňa jamandap gelip dagı erten saatı betiň menen dagı barıp yaşaýsyň. Subhanallah. Hazrat Umar ibn Hattab radıyallahu teala anhu'nun doğrunda bir kişinin Hazrat Umar'a. Uridu firaqa zawjati. Ayalım men ajraşym kerek bolup atat dedi Hazrat Umar'a. Qaragıla. Men ayalym menen yaşagym gelbey atat, ajraşgym gelip atat dedi. Qal, Hazrat Umar sorady, "Walima?" Emne sebep boldu? Emne sebepden ajraşyp atasyň? Qal, "Lam a'id uhibbuha." Jaxşy görbey galdym, közüň ortabızdagy süýü tügenip kaldy dedi. Görse, muno bizdin doğruda anqolar oşonda da bar eken ele. Muno bizdin doğruda anqolar Hazrat Umar'dın doğrunda da bar eken ele. Men jaxşy görbey galdım, ortadagy süýü sezim tügenip kaldy dedi. Hazrat Umar aýtdy: "Aba kullul buyut tubna alal hub alam tasma' qawl Allah Taala?" Kel, maňa jakyn gelçi. Muno ol badarap jürgen er ayallardyň büt bardygy, muno üýlerdiň büt bardygy süýünün üstünde yaşap atat dep anyk aýtyp bere alasyňby dedi. Şulardyň büt bardygy süýü menen yaşap atat deýsiňbi dedi. A sen Allah Taalanyň aýatyna göňül burbapsyň. Qaragıla subhanallah. Hazrat Umar har bir aýatga amal kılıp yaşagandygy üçin Bakara süresini 2 ýylda jatdagan. Bakara süresini 2 ýylda jattap töz soýgan. Ben Bakarany jattap aldım. Bizdikiler hazır 2 ýylda Kur'an'ı jattap otat, ijaza alat. Bardyk nesen jasaýt hazır. Umar aýtdy. Munalardyň büt bardygy süýünüp yaşap atat deýsinmi? Anda Allah Taalanyň sözüne bir kulak görbeýli. Sonu billah. Ve ja'ala beynekum meweddeten ve rahmeh. Sadaqallahul azim. Allah Taala aýtdy. Men sizin ortaňyzga mevedde süýü berdim ve rahmeh merim berdim. Öňko aýalyňa bolgon süýüň tügenip kalsa, demek sen perzenti bolgonsyň. A süýünden de güçlürek merim berdim dep atpay Allah. Oşol Allah bergen merim menen yaşay albaýsyň aýalyň menen. Dedi. Men ayalım menen ajraşgym kelip atat degenderge uşul sözü aýta albaýmyzby? Ey, süýüň tügene turgan bolsa, anda seniki nakta toğ süýü, akmak süýü. Allah Taala bergen merim gana, ayo sezim gana saňa oşol 9 ay perzenti köterip törep bergen Peýgamber sallallahu aleyhi ve sellem hayrukum li ahli. Sizlerden en jakşyňar, sizlerden en myktyňar aýalyňar üçin kılgaňar. Wa ana hayrukum li ahli. Men sizlerden en mıktımın, jogorda turamyn. Öz jubaylaryma kılgan mykty mamele menen Peýgamber sallallahu aleyhi ve sellem şonday dedi. Aýalyňarga mykty mamele de bolgula. Talaktın tınsı. Sonra talak degen sözü unutgula. Talak berişi beret. Talak berişi beret dagı berip bütkөндөн keyin anan esine molda düşet. Bunu aldap berçi birөө var. Sen kıktı jesen. Jeşi jep aldın kıktı. Ananı men oğlunun çekelerini arçıp aldap bereyim sen jep aldın. Düşünbeysinbi? Özü jeşi jedin. Hayru mata'id dunya al-mar'atu salihah. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytdı. Dünya özü bul kapital. Dünya bul kapital, dasmiya. Biroq dünyada en mıktı da bir kapital var. Aytalaňyz. Al mıktı münözlü, adab ahlaklı, imanlı ayal. Al senin taqdyryna bütkön senin jubayın. Allah Taala sana şunu. Näçe yaşa. Sen dünyadagi qarmana tutgan en mıktı kapitalyň dasmiyaň uşul dep. إذا صلت المرأة خمسها وحصلت فرجها وأطاعت بعلها ودخلت من أي أبواب الجنة شاءت. Peygamber aytdı. Ayal 5 vakit namazını okusa, rozasını tutsa, farcın, namusu saklasa,
güyösüne başı ite. Kıyamatta al 5'tin 8 beytin kalagan eşiginen tandap girsin dedi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Kalagan eşiginen. Süyüktü apalar, ejeler, jubaylar jana karındaşlar, kızlarım. Öz güyömürdün tiline talak degen sözdü жүктеп albaş üçün eң alga siler imençiktүү жана баш ийүүчү болгула. Анткени үлүшүбүздөн жашап аткандагы жашообуздан бир үлүштү шайтан алайхи лаънага кармата койбогула. Бул дегени жашооңдон шайтанга шыбага бере көрбө. Устукан шыбагаңды бере көрбө шайтанга. Кара, ал жөнүндө Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям эмне деп атат? Jabir rivayet kıladı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den. Peygamberimiz inne iblise yada'u arşahu alel ma. Gününe ertemenen şeytan özünün arşın turan taktısın suyun üstüne koyup durup sümme yeb'as serayahu. Ondan keyin bütündöy armiyasın dünyaya çaçat. Yer gezgile. Dünyanı gezip maga en mıhtı canlılık alıp gelgile deydi. Şeytan aleyhi la'na. Günün ertemenen. فَاَعْظَمُهُمْ فِتْنَةً اَدْنَاهُمْ مِنْهُ مَجْلِسًا. Jönöp ketken armiyasının yer betinde kılgan en çoğun buzukuluk işi bol oturgan bolsa, al şaytanga en jakın otura turganı boladı. En süygeni boladı şaytandan. يَجِي أَحَدُهُمْ يَقُولْ كَذَا وَكَذَا فَيَقُولْ مَا صَنَعْتَ شَيْئًا. Geçinde gelgende armiyasının bürösü, askerinin bürösü. Men arak içtirdim bürönü deydi. İş jasabapsın, koy buyaka tur. Men zina kıldırttım bürönü deydi. Hiç kanday iş jasabapsın. Men adamı öldürttüm bürönü öldürtüp koydum bürönü. Jok, iş jasabapsın. Men uğurluk kıldırttım, jok. Bardığın aytıp, jok, sen hiç iş jasabapsın. Büt bardığın çetke kagat. Peygamberin hadisi vallahi işini koyar. Sahih hadis. ثُمَّ يَجِئُ أَحَدُهُمْ ayağına bürö kelip مَا تَرَقْتُهُ حَتَّى فَرَّقْتُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَهْلِ. Men bir iş jasadım, bul emi jakşыбы, jamanбы ayıp göreyinçi. Bulardın işken, bulardın jasagan balet işi sana jakpagandan keyin meniki jagabı jakpayбы, biroq aytıp göreyin dep şaytandын bir askeri mıntedi. Musulman üy-bölöge girdim. Allah'tın atı menen jaşabayt eken. Faydalandımдағы ökönü ajıraştırıp erinin tilinden ayalına talak degen sözü çıkarttım. Uşul jakşıla olsa kerek dese şeytan ni'me ente feyudnihi minhu. Ne bir ukmuş iş jasagansın. Gel kagalayın. Ne bir ukmuş iş jasagansın. Mına seni mıktı dese bolat. Mına seni mıktı dese bolat dep Musulman, mu'min üy-bülöөнүн arazdaşıp talak boluşuna sebepçi bolğon şaytan askeri çoğun şaytandın oң kolu bolup kalbatar. Süýüktü bir tugan özüңdün adal jaşooңdon kargış tiigir şaytanga şыбagыңды үлüşüңdü berbe. Tınç, ынтымакта, süýүү menen mehrimde jaşagan Allah Taala özü küç kuwat bersin. Sadaqallahul azim وصدق رسوله الكريم آمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم برحمتك يا أرحم الراحمين. الله أكبر.